Zmeraj se rade volje odzovem na take stvari, to se pravi, da pridemo mi starejši igralci, da se pač pokažemo otrokom, da jim povemo kakšno pametno v vezi karijere, v vezi tega, kar jih čaka, te naše zabude, tako da super, ne, odlično, lepa stvar je to, lepa gesta in spodbujam take projekte. Dobrodošli 27. na Vrtniku na All Stars. Če bom jaz tam obljubim, da vam ne bo žal in bo spektakel. Glasujte zame, pa za moje soigralce iz Heliosa. Mi se bomo potrudili, da bomo dobro predstavili slovensko košarko.